Sanibonani bafundi bogwalo lokuqala, siyalamukela kusifundo sethu sanamhlanje esesindebele. Isifundo sethu sokuqala esesindebele. Mina yimi ke umbalisi wenu ozabe esilifundisa isindebele. Igama lami uNkosikazi Khabo. Ngithe ngubani igama lami Pearl? Nkosikazi Khabo. Nkosikazi ngesindebele ngiyosho ukuthi Mrs. Khabo, angitsho uNkosikazi Khabo. Sizaba ke sindawonye ke sifundani ulimi lwesindebele, angitsho. Kanti wena igama lakho ngubani? Akuntshele phela mbani? Akusitshele. Ibizo lakho mbani? Ibizo lakho, ngicela ibizo lakho. Pearl. Lesibongo phela usitshele konke ibizo lesibongo. Pearl Mshakaziya. Right, siyabonga ke sesilazi ibizo lakho. Angithi namhla siyahlangana okokuqala kusifundo sethu sesindebele. Lo leminwe ngapha emlonyeni ibizo lakhe ngubani? Ohlafuna iminwe yakhe ngapho ngubani? Ngicela ibizo lakho. Prosperity. Prosperity bani? Lesibongo phela. Yebo, Prosperity Letter. bazafica ke. Prosperity letter. Oh, Prosperity letter siyakwamukela, siyajabula ukuthi ube khona esifundweni kethu esanamhlanje. Angitsho namhlanje ke sathi ke sikhangele iziqa zamabala, zakunika ke ithuba lokuthi sibhale. Angitsho sizakhangela iziqa zamabala. Kathi ngubani lo? Sihle siye esifundweni sethu. Ngubani lo? Ngesindebele sithi angitsho. Kanti umbani usakhumbula ukuthi ngesilungu besisithi ngubani? Pearl, ngesilungu besithi ngubani kanti lo? Pearl, ngesilungu in English? Ngesilungu besithi angitsho. In English you're saying this is a sound. Kodwa kathesi isifundo sethu besindebele esisithi angitsho. Kumele ke sibe kwazi ke ukuthi ke kulabantwana abahlanu abangu-5, angitsho ngesindebele A, E, I, O, U. Namhlanje ke sikhangela ke u-A kuphela. Kule ngoma esizaba siyifunda ke sikhangela ke abantwana laba abahlanu, angitsho angila mali. Namhla siyagcina khona lapho kuphela ku-A angila mali. Ngesindebele ke lo nxa simbona sithi ngubani? Ngu-A. Ngubani Prosperity? Prosperity nthemba? Ngu-A. Phela ngubani? Ngu-A. Ngu-A. Sonke isikhathi vele nxa simbona nxa sibala isindebele katshintshi uhlala engu-A kuphela, ngu-A. Angitsho? Siyazwanana ke bafundi? Ngu-A. Kodwa kulamanye amabala esilawo, other letters of the alphabet, esiwabiza sithi ngabazali. Ngithe abantwana bangu-5 kuphela, ngu-A, E, I, O, U. Namhla sikhangela bani? Umntwana othi bani? A. Bese simnika ini? Umzali. Laba ngabazali bonke laba, asibo bantwana. Njengoba lawe uhlezi labazali bakho ngekhaya. Angitsho? Umzali wakho ke lwana usemile nomntwana ubani? U-A. Angitsho? Yezwakala Kupa? Phela angizwa phela angitsho umzali nangiyana ba. Bese umntwana ubani? U-A. Usesiba ngubani? Nguba. Uba ngubani Prosperity? Nguba. Phela ngubani? What ba? Pearl? Nguba. Uyahlanganisa ke umzali nangiyana laphana lo mntwana ubahlanganise kube ngubani? Nguba. Kupa nguba. Angitsho? Kumele ukuthi simkhumbule lo olokhu ezamula khona lapho ngiyeza khona lapho Prosperity. Nangomunye umzali
ngicela ukuthi ngikuzwe usithi Phil khumbula olunye ulimi akuseyisikhiwa ngisho sesithi siyamnika futhi umntwana nalwana u-a angimbhalanga la kodwa wena uzathi umbhale ngaze nisithi bhala bonke abazali abazahamba sibanika umntwana u-a bese sivala sokusiba levala sokusiba ngubani nguca antsho kwezwakala nxa ungazwisisi utsho phela ngiyaba lokhu ngiqhubeka kade awusazwisisi lo nguba nguca singamnika umntwana u-a uyaba ngubani kanti angitsho nangu simnike umntwana u-a uyaba ngubani uyatshaya wena isikolo sesiba ngubani ngufa sokusiba nguba ca da fa angitsho right siqhubeke baningi njani abazali baningi abazali napha abanye uga simnike umntwana u-a uyaba ngubani kuqondile kuba angikuzwa khona lapho angitsho umzali nguga nxa imi yedwa enje amanye ahambelana lesilungu ulokhe nguga simnike umntwana u-a sesiba nguga nangu omunye umzali futhi la uha simnike umntwana u-a uyaba ngubani angitsho siba ngubani nguha ga nangu ja umnike umntwana u-a uyaba ngubani uyaba ngubani prosperity yesesiba nangu simnike umntwana u-a uyaba ngubani kabi ngukha kodwa uba nguka antsho phela ungathi kha uthi ka uzwile phela nguka angitsho right abazali bethu baningi ngabapheli nangu ngelo simnike layo umntwana u-a uba ngubani la liyatshaya isikolo siyaqeda masinye iziqa zethu nangu umzali uyaba ngubani prosperity mbani phela sesiba nguma nangu futhi umzali simnike umntwana u-a uyaba ngubani Pearl I've lost usuye ngaphi Pearl uba ngubani uba nguna nangu pha umnike umntwana u-a uyaba ngubani ungathi pha kodwa uthi bani wathi nangu nampa abanye abazali sengisithi nangu angathi uyedwa nampa abanye abazali ke la simnike umntwana u-a sesiba ngubani ka wathi ka Phil wathi ka uzama futhi ngifuna ukuthi ka iqanda ka ulimi lakho belibe lidlala phezulu litshaya phezulu khona futhi bani ka nangomunye umzali simnike umntwana u-a uyaba ngubani prosperity sesiba ngura praise nangu simnike umntwana u-a uyaba ngubani lo a liyatshaya na sesiba ngubani ngusa nangu simnike umntwana u-a uyaba ngubani
Pearl? Ta. Ta. Hayikhona ta, kodwa ta. Angitsho Pearl, what is ta? Ta. Yeah, awuqondile utshayileke laphana uba nguta. Sesiphosa siqeda abazali bethu. Nangiyana omunye umzali laphana va. Simnika umntwana u-a. Uyaba ngubani? Va. Va. Yeah, uba nguva. Vala. Nangu uwa. Simnika umntwana u-a. Sesiba ngubani? Praise. Abakuncedise ngefoni yakho khonapho praise nganguzwa. Uba ngubani Pearl? Wa. Yeah, uba nguwa. Nangu simnika umntwana u-a. Prosperity. Uba ngubani? Wa. Sesiba nguxa. Singamnika umntwana u-a. Uba nguxa. Nangiyana uyi. Simnika umntwana u-a. Uyaba ngubani? Ya. Pearl. Antu ubonile laphana umzali wethu nguyi, siyamnika umntwana u-a. Uyaba nguya. Yala. Umzali wokugcina ke uz. Simnika umntwana u-a. Sesiba ngubani? Sesiba nguza. Angitsho. Yeah. Sithe ingoma yethu namhla siyagcina ngo-a kuphela sithi a. Angila mali. Ngicela ukuthi ngiyanguzwe. Angila mali. Ngicela ukuzwa Pearl wathi angila mali. Angila mali. Yes, siyagcina khonapho kwanamhla saba siqhubeka ngengoma yethu. Namhla sithi angila mali. Prosperity. Angila mali. Yeah, Kupa. Angila mali. Angila mali. Ye kade ungekho esifundweni sethu. Inetwork isikulahlisile lapho ke nkazana enhla ngitsho. Ngiyathemba kodwa okunye ukuzwile. Lo praise lokhu liphuma lingena inetwork ingathi yalikhathaza khona lapho. Right. So namhla ke besikhangele ubani angila mali. Angitsho kusasa saqhubeka ke ngengoma yethu sizwe ukuthi kade kuthiwa yena lo muntu ongalamali kade unjani. Right, bese futhi ke sikwenze kathesi ukuthi siyabhala. Sesibhala ke bokhekhe ke la, sesibhala abazali bethu bonke laba esibafundileyo sibaphe abantwana. Kodwa kuqhakathekile ngifuna ukuthi ulalele ukuthi ubhala njani labazali khona lapho ngekhaya. Ngicela libancedise abafundi sibhale into eyiyo ngoba sabe silokhu siqhubeka ngesifundo sethu size sigcine kumntwana wokugcina u. Siyabhala ke iziqa zethu lezi. Ungabhali date. Okwanamhlanje ngesindebele hathi singabhali i-date kodwa siqale sibhale ubani u-a. Nangu a sithe angila mali. Duzane lo mzila wakho obomvu lapho vele uqalisela khona kodwa phakathi komzila bhala u-a. Phakathi komzila. Amabala ethu wonke sizawabhala ke ngaphansi ba-a yena lo saba sibhala siseqa umzila. Sizabona ukuthi sizagcina ngaphi silapha sindawonye. Nxa singaqedanga isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye kuthi ukuthi uzasala ke uqhubeka wena ngekhaya uqedise sasekuseni ubusungitshengisa ke iziqa zakho. Nxa usubhalile ke u-a yeqa ke umzila. Uyeka umzila ngaphansi kuka-a. Nangiyana umzali wethu ke umnike ke umntwana ukubhala kube ndawonye njengoba lami ngibhalile uthi bani ba. Bhala uba. Siyazibhala zonke iziqa zethu size siyegcina uz. Angitsho ba. Nxa usuqedile sesiqedile uba. Yebo mbalisi. Sesisiya nangina omunye umzali uci. Asibhaleni ke simnike umntwana. Bonke abazali laba siyabanika abantwana kula mzali ongalamntwana. Kabe nguca. Prosperity uyeka umzila. Ubhalise umzila Pearl uba uca.
Nxa usuqedile vela usotshona umelela phela nangena da umnike umntwana abe nguda. Ungaqeda nangena olandelayo umzali fa umnike umntwana abe ngufa. Sibhale sisiya phansi siyeqe imizila sibhale kakuhle ngoba sizaba sizibala iziqa zethu zena lezi kwezinye izifundo ezilandelayo ezesiNdebele. Usuziqedile? Usho ba, ca lo da fa ngitsho. Right. Ungathi ngicela phela yebo mbalisi. Uyathini phela? Yebo mbalisi. Yeah, awubona uhlakaniphile. Sonke kupha kwashe. Suqedile kupha? Asibhaleni phela masinyane sifunde siyegcina kumzali wokugcina. Sesiqedile? Prosperity, sesiqedile. Ngicela ukukhuluma labantu abaphendulayo phela saliqedile yini na abafundi? Kupha, siqedile? Yebo mbalisi. Siqedile kupha? Kupha, ngeke uphendule uthi yebo mbalisi. Nxa sesiqedile ke nampa abanye abazali engiza kupha bona labo ubanike umntwana u-A. Uyeqa umzila kanti bese sibhale ufa nangu umzali olandelayo u-G. Uno-G kuphela laphana umnike wena umntwana u-A abe ngu-G. Ungaqeda nangena umzali olandelayo u-H umnike umntwana abe ngu-H, ja, ka. Phela usuqedile? Kathi ibhuku lakho ubhala usiya ngaphi phela? Can you open the other page? Phela, vula ipheji elandelayo. Vula ipheji elandelayo. Right, asibhaleni ke masinyane ke khona lapho. Kupha abazali labo sibanike umntwana. Bonke abazali laba ngicela banike umntwana u-A. Bonke abazali kasibanikeni umntwana u-A. Kungabi lo mzali khona phana ongalamntwana. Wonke umzali lo mntwana u-A. Sesilo ga, lo ha, lo ja, lo ka. Phela ukhumbula ukuthi ngithe nguka, ka, ikama. Angisho ikama. Usuqedile phela? Yebo mbalisi. Kuhle kakhulu ke nxa usuqedile. Prosperity. Ukudlala lokho kangifune ngubonayo. Sesihambile lokhu dlala khona lapho. Usuqedile Prosperity? Yes. Yebo. Right, siyabonga ke nxa sesiqedile ke sonkeni. Right, nampa abanye abazali futhi ula, lo ma, lo na, lo pa. Asibabhaleni. Uhambo banika ke laphana abazali abantwana. Wonke umzali kame lo mntanakhe khona phana kukhanye ukuthi umzali nguphi, umntwana nguphi. Sikhumbule ukuthi umntwana ngu-A. Angila mali. Asibhaleni masene Prosperity. Sokusele imizuzu emithathu nje kuphela. Imizuzu ngama-minutes, only 3 minutes left. So let's write quickly. La, ma, na, pa. Suqedile phela? Ukhumbula ukuthi nxa ubhala useqa umzila. Amabala akho wonke elandelana esiya phansi njengoba ngibhalile mina la. Kupha, sesiqedile? Asenze masane kupha. Untshele nxa usuqedile kupha, usuqedile? Usuqedile. Right, siyabonga nxa usuqedile. Kupha usuqedile? Usuqedile mbalisi. All right, siyabonga. Nampa abanye abazali futhi asenzele masinyane mhlawumbe besingabaqeda abazali bethu la. Bonke sibanika abantwana o-A. Kungabi lo mzali omileyo laphana engalamntanakhe.
Sifuna sibe bazi abantwana, sibabona abantwana. Ka, ra, sa, ta. Esiqedile sonke? Yebo mbalisi. Very good. Ulihlakaniphile lina bafundi. Asiqede kupa. Siqediseni, asiqede kupa. Siqedile kupa. Kupa kwashe. Siqedile. Saqedile mbalisi. Mbalisi, uthi yebo mbalisi, ungathi uthi yebo mbalisi. Namba ke abazali bethu bokugcina ke asibapheni ke abantwana babo labo. Kukhanye bemile labantwana babo, namba abazali bethu bokugcina. Uva, wa, ya, za. Ukhumbula ukuthi ubhala useqa imzila, ubhala useqa imzila. Ngoba silabanye futhi abazali esizahlangana labo futhi labantwana babo njalo. Asiqediseni sokusela umzuzu owodwa nje zwi. Va, wa, usuqedile phela. Yebo mbalisi. Ngiyabonga nxa usuqedile ke. Uzasala ke ukwenza ke phela, prosperity, upakwashe, no praise. Ukubala ke iziqa zena lezi enguphezona. Angitsho nxa uqalisa phezulu ngakhayana lapho obhale khona kumele ube lo ba alandele uca, ufa. Angitsho ekuqaliseni unoba, ca, da, fa. Ulandele ha, ta, ta. La, ma, na, pa. Ka, ra, sa, ta. Fa, wa, ca, ya, za. Angitsho usulabazali ke khona fana ozasala ke ubabala. Sathi ke siqhubeke njalo ngesifundo sethu esesindebele, sikhangele abanye abazali ke labantwana babo. Angitsho lisale kuhle bafundi abahle, sizahlangana njalo kwezinye izifundo kusasa. Lisale, bye bye. 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 Lisale libala phela bafundi iziqalezo engiliphe zona. Ngitsho likhangele ku Google Classroom sokunomsebenzi vele osulilindele bafundi. Bye bye. Lisale.